دما و خوش بید برنامه دریه دن ده سویده جاره که دن ام بهورنه میوان ما ایرو شانوگر کرد کمال گرگویه ام ایرو لسر سرپیهاتیاویا دواره چاند و هنرا کردی ده هر وها لسر جینا نگاریاوی و هنکی جیل گردم تیرام بک لسر کاروبار چاند و هنرا کردی دوان سال داویه دل سویده تو بخیری هاتی برنامه ناو خیر دبی گلک سپاس ام شته دست پی بکن بریگو ام بحثا کاروبارتی هنری و تشتین وها بکن دست پی که میوگرن جیه گوت جی هاتیه جیهش دایک بونه پشتیوان سال دو درش چجوی جی او جی کدره بو چجی حتانها بتر مایی از لگند اوخچیان اوکی لنزی نافبرا کنگریه بینگول و دپیه و آلیه دادی درسمه گند اوخچیان دایک بوم و از زاروک برمن خانگک من پیچوکه و اوچه دلوانی خواه سالی خواهی از باور دکم 2 سالی 3 سالی بو دربی از بومه و هجی مالبات ده برای مزن نزم لوی گندی تایبتیه وی چی بون ولوت تایبەتی گوند ئەوە کە گوند ئەو دەم گوند ئەو گوندێن دەپێ یە مەزنتر بوون یانێ خەلکە لەوێش تایبەتی گەلێک خواندیە خوا پڕ بوون و وان دەمێکی ئەم زارۆک بوون گوندێ مەرە دەگوتن گوندێ کۆمونیستە لەوی عالی با گەلێک زیرەک بوون هناکی مثلا علویتی و سنتیه تنه بولوان داره نا tune bû yani hebûn gundê me berê piraniyê wan elevî bûne û vegeriyane ser sunnetiyê lê danistanekî gelek baş hebû nav gundên sunî û elevî da û piranî ji lê evkî nas û aqrebeyê hebû dibû bawer dikim ev jî tesîrekî xwe gelek mezin li ser bê hebû û bo gund mezin bû qedr û qîmeta gund jî hebû و پرانی وانجی و گابه از باور دکم زاروکاتی من پرانی وانجی الاوک بند دچون زوزانان حابینه دچون زوزادان دوار و پزوان هبون چوان دران و یه مجی مالبات مجی مال خود دوار خو پزی خبر بون پزو بزنی خو بچوکتی من پرانی به زوزانان در بود ته حتی کنگیل گند بوی از سالن از باور دکم از 7 سالی بوم دایکم چه دلوانی خان و دربه هم هاتن گندکی لنزی دپه قرا خوشان دپه ناب خو ناب گند دلملیه بو و لبه من و دربه بیش من دست مکتبه اوکر مکتبه چه بیشن مکتبه دولت بیشن یاتلی یعنی بیشن جیه کی مری شبور مری لرادزه و من یادوار دکم حیصالی خدا من دست بلوی کرد. از خوازم هناکی بحث بکی یعنی مثلا بدو گوت الگند مات کنگیش گند درکت ام هناکی یعنی گند درکتنا من اوی که در بکی دایکا من چه دلوانی خواه. و بگابه اره پشتی درکتنه یعنی تا چکر چاوا جیانت چاوا در باز من دست من دبستانه که دبستان اوی که بود دبستانه که تایبەتی جی بۆی زارۆکên Kurdan wê gabe li Tirkiye dewlet dibistanên cuda çêkiribû ku taybetî zarokên Kurdan bînin li vê wan deran û li vê wek Tirk bafirînin û yani îdentîteta wan dest pê bikirin me ez jî çûm dibistanekî wer wê dibistana da zimanê Kurdî qedexe bû tiştên ki li Kurdbûnê re hebû qedexe bû گاواکی دایک و باب دهاتن بوار از کردی سکرین قد خبو و هر تشتکیل دی اوک بو یعنی سوی رادوی دگوت از ترکم راستم و خونا جانم دا خونا ترکایا و سوره و ایوارجی بویم دشون تجي دوان مدرسة دوان مكتبة يعني يقول تايبتيش بو اسيميلاسيونيش بو تشين وها باندور اوان لسرته چو بو لوت يعني قريبون بأوايا كيوي آلية هاني مثلا الباتا هناكي يعني بحلين يانجي ام بيجن
عالیه او خوزایا کردایتی یا گل یک جبچوکانی ز مالبات یعنی جمالبات بخور هلدگره وان مدرسات تأثیر کلو تکر گلو یان یا لوک بو من تو جاری بابا خورا ترکی من نکاری قصه بکن کاری خورا و آلیه داشت از آلیه فوتبال voleybol و پینگیس و آلیه شانو دا گریک زیرک بو هیچ وی چاقید بچوکانی ده هفت سالی خودم دست بکر و گلک زیرک بوم و بوک اوک بو زیرک بوم یعنی من علمه کن ناخ فعلا من اوک یعنی من بوجن دوره که من تایبتی هبو و بوک از اوک بوم نفته اوک کن لسالون جیمناستیکی و فوتبال هر دست مدابو و از باز آوایی که آزاد بو بواوی بوک هر کس دخواست مره فوتبال هر کس دخواست نزانم از بوان تخمه واندا voleybol nizam çi bileyzim. Xwe min xortaniya xwe gelek zû min dest bi futbolê jî kir. Futbola taxima li depê bû xeleciyê wan. و باوای کی ولان به هم تکارن ولو وینا ویله بکن فرمی یا جنی فرمی تب شانوگریه جولو تب چوکانی ولو دست بیکر وی چاوی Erê li dibistanê de ew hebûn yani aliyekî wan dibistanan baş çibû. Ew bû ku li her sal şano hebû. O tabii yani ev helbijartina şano jî girêdarê mamostan bû. Mamosteyekî me hebû ez bawer dikim mamoste yani ev kevê hîsevê Kurdî bûn. O temayên Kurdî dihat karkirinê û bo yedî jî mamosteyekî me rexsê jî hebû. Ez rexsê jî gelek baş bûm. تو چاوی چند سالی بوید بحثا Bêjin salê min heft heşt ev dore zanî. Heft heşt nehe li wan doran û li her sal her sinifekî li gor xwe grûpekî xwe şano hebû yani şano dilêstin û nav wan şanoyên lîste şanoyekî taybetî helbijartin bo salane ku wê gavê hemû bajar xelkê bajar û memûrê wan hemû nîşan da û piraniyê wan şanowan de rolê sereke me digirt dilêstim û ew ku yani tesîrekê wan gelek pir ser me bû ez bawer dikim karê minê şano û huner û kurdewariyê jî bingehê xwe wan deran digire bavê te Tirkî zanî bû yan Tirkiya wî çawa bû bavê min jî dervê demê kişive ev jî li kar hat li wê kar kir li wê mektebê kar kir li wê mektebê de jî ew hebû ez dixwazim her demekî bibêjim bavê Delîl û Mazlûm jî kar dikir li wê bavê min û bavê Delîl û Mazlûm hevalê hebin li wê kar dikirin û bavê min gavakî wî Tirkî qise dikir henîkê xwe dikirin çünkü bavê min Tirkî nezaniye vê meselê çend salal ber xwe da û li wê derê tu mayî hetanî ez heta min heya sinifa yani ew ka sinifa pênc min li wê xwand pêncan şiv ez çim Tatvanê Tatvanê li ew bu dibistana navîn dibêjin dibistana navîn li hûn malbatî çûn ya tenê ji bo xwendinê na xwendin ew bû yani her sal li wê wan dibistanan kesên ki baş bûn diketin îmtihanan û li nav wan de 10 kes yan jî 15 kes yan jî 20 helbijartin û dişandin wan dibistanên navîn ciyê din û ez jî yekî wan bûm yekî wan 15-20 kesî bû diya navîn li Tetwanê qedand li Tatvanê qedan û berdewamiya wê di berdewamiya cara şiva hatim Qareqoçan hatim depê min lîse li wê xwand belê piştî lîseyê te tu çû zanîngehê neçûyî te çawa min hewil da biçim zanîngehê lê mexabin çê nebû reviyan te çi hefte kir pênc derket derket derveyî welêt welat yani ti sedemên wilo tu bêje rasterast got girêdayî derketina te hebûn ya ew atmosfera giştî ya wê demê welê vê damê gavakî li lîse me dixwaz lîsede em gelek tûj bûn em sosyalîst bûn û me dixwast me seherdan dikirin û ev gema gavekî gelek germ bû pêlê çepîtî metîtiyê bûn çepîtî bû belê û ji ber wê yekê ew bû sebeb got herê yani ew bû sebeb gelek însan hevalê me hatin girtinê û dawiyera jî Delîl û Mazlûm ev jî hatin girtinê ev jî ew bikun yani çend salan dû mir ev jî hatin girtinê
لی تابی کاری وان کاری که دا پرسرکه بود. هفته و پنج پرزو درکتی یعنی و یکسر تو هات سوئد یان نه دورن هاتم در آلمانیا باس بو بری هاتم آلمانیا جل شش هفت محل آلمانیا من در بیو هاتم سوید. و جوی چاقید تل سوئدی آره. ده هات سوئد تشکر والله وان سالم پیشین که هاتم سوید تو تشتک نکرد. حاول دا سویدی هم بدم و از باورت من 2 سال شو من دست بکر زمان سویدی و در بیو جل üniversite دست بکر. üniversite سویدی زانینگاه سویدی پداگوژی خواند. پداگوژی و هوشی پسیکولوژی خواند. تقدانت یعنی پداگوژی من قدم بله. و پشتیوه تا دست بکاره د قادا آ پداگوژی دکر یانجی کار پداگوژی دکر در بیو و لمده futbolcu dileystim. Avgav takım eki Kürdistan spor çekeri bun. Ve takımda da yok Sanford dileystim. و در بیو سا دست بکر او خواند فامیلی تراپی خواند. و گروه کی شانو ول ترکیه هاتو bu salen هشته و چهار. ناب وان ناب شانو گرنگل. بوانارا ما دست بکر می کار کرد و گابی کیجا گروپ را بو گروه کی ناب خوا شانو گرنگل halk oyuncuları Türkiye hatı bun. من از وانارا لیستم اوک بو برهمه کی محمود بخشی بو دگو کلیلی کی نوروزه ام به مبراس و دست بکر و همو باجار و اروپا چه زمانی دلیست زمان ترکی بود لگر کردیشتی من کرده او تکر کردی قصد کرد و ام به چون همو اروپا و تایبتیج فستیوال یونانیستان وان سالان لیستن و در بیوجی من دست به تئاتر شانوای که دولت یا سوید کرد استخوازم هنا كي بحثاوية كي بك بشتي هاتنا سويدي يعني حتى تشرا ده ولا او زمين جبوتا هبو جبو قد كاري بكاري خوي شانوغريه كاري خوي هنري دوام بكز باوردكم حتاني قلت الولد بوش دربي تركيت امكان تنبوش خوش بو کاری کردی ولی یعنی کار هنری با کردی نداره بنا الودره او زمینا گوت کاری به کار شانوگریه وش با کردی لسوئد هبو دما هات بدری یعنی هبو لیک گس پرتونه بو یعنی تشتی جاره یکمن لسوئد گاوا وقت شانوی کردی نوروز ده اوکا شانوی کی دهاق بو یارن دهاق و دهاق کوای هستن کارو چاوا چاوا دهاق گشت و چاوا نوروز از باور کم جاره یکم بوم چهار حوالا نم لیست میگه همه ملت مطمئن با و گلیک باش بزنه به دست بکر در به yani kare hüneri min aliye şano nekriye zaman edin. Bu Kürdici ne bu? Yani defret ne bu? Müddet bekir üniversite xandı. Kare edin kerin. Hayak heşte salen heşte dedi. Şano gerin gel le Türkiye hatım ra. Evcü reviye bunda. Bu mesele siyasi. Müddet onlara dest bekar kerin. te çit kir yani listikvani bu betir yani. Her dem listikvani kiriye. چند شانوی گو تتید وکو لیستگوانی تتید جیه گرد کاره نکی بحث آوان بکه لا كان بفيجن كل كان نفرز هذا خورتك كردم صار سرهدانا خورتان لتركيا هفته ودودو هفته وسسي لبي اوتكا و لبي ام بجنب خورتك كرد بك يعني سوسياليست و اوكرنا كتشكا كي ترك رواندنا و دبن هاشا اخري وي مالبات دا بديشرن يعني اخري خورتدا اخري مالواندا و لبي يعني بابات ويه و خمدا خشكاوي كور كو لسر براي خود بينه يعني تعدين كي او كي تعدين كي سرقلي كردو سرقلي سوسياليست بل تايبتيج لتركيا بدابه و تام استران همو بكرديه و هن برانيه من تايب او كي بيجن غوتنين تايبتيج بزبان كرديه و داويرا خورت كو او كي خاصه يعني بو قال خو بو ازاديه شردكه دور
دور پشکرین و تکشتنی. لبه و نافداری دا گوتنه دا آخافتنه کی وی و خوشکاوی هنه. برای کی اسکر وی بکشن. یعنی صحنه کی گلی که بکبم. حسی. وش در وی شانوگریه تت شانوگریان سوید گلی شانوانده لیستم. شانوان سوید تایبتی. وقت لیستگوانه که ام بیشن سوئدی آنجی بیلی همو یعنی حتی چرا ده ریه بگوت وقت شانوگره که خودی ناسنامه که کرد مثلا ده شانوگریان سوئدی ده جی بگره. شتکی وها هبو. لذا دیرو کاوش اوك دیرو کاوه اوك بوان سالن نودو سیا ل devlet tiyatroya devlet yani gruba devlet tiyatroya devlet bir yerde bu grubaki internasyonal perkulturi le Svet şebeke. O bu veci evk yeki rejisör ki Amerikani ev kutubu sarfa ve neziki sesi pence şanogerin kilde velaten cuda hatubun Svet ev kom kirin onlardan da ev bu. Yani helbejart. ام بهبره مز دو سه مهان بهبره کارد کرد. در به سه مهان ده کس هست بجرد. دوان ده کسان جه از جی نابنده بو. و در به گوتن او کسی که هاتن هست بجردن گره در حق ولات خواه. نو دو سه. انفورماسیونه که بدن که ام بوی فهم چه دیکن. چه نبی فولدر دیویژن. پرتوکی پچو چه بکنم وقت reklam بلا بکن. بروشور. بروشور بکن. ها بکن. مجي سر كردستان نبسيا ومن حركة يخاطب مجي دام ميرك قرتو سكنيا مطبعة جو كمال كردستان تونه كردستان ولاتنا نقول مجوز دسبيك هيا ناز وكرد دائما ولا جو نابه كردستان ولاتنا نقول قاوا رجسور أمريكي اشترد بيجي سروكي سازية سازية أبجي بخايا جودي بو گو ولی نبه مگو تمدوینی گواری مگو از کردم از کهبه کردستان جیه یا گله کرد جیه ادبه ارهمون رسمی تونن مگو باشه تو جودیه اجی کردم هم دکارم باید رسمی بکن یا لگو گله رخنه مراتم مگو همون رخنه کی تراتن از ذکرم تو قط قابا که تو رخنه کنی تو وان مرادشنی از همو اوی کدم سنبالی خوا يعني ويد خواست وقت بناسنامه وقت بيجي اگر بيخواستن تركي اجبر قلت ولات تركيا ايه فرمي ولات تيو وقبول داويره قبول كده وهم در كدن همو باجارن سويد تك باجار وباجارو كان جريان والمانيا جي ولات اوروبا جام شون تورنيه افكان شون تورنيه جريان وهمو عنده ده ولاتن جهاني ده شانوغران وكردستان دağlavi ve evi kevi بجدار ويب بومن سربلندي كي قالك مازم بو او داما او وقت بروجي كي حتى دما كي بو يانجي دزگهك بو 4 سال دوام كر لي بروجي بو بشتي 4 سالا بداوي بو بشتي 4 سال داوي بو يعني هند كان بردام كل من من كار خو قدام دي بشتي قوتا قدان دوي واري دي تكاري بو ديسا واواي كي دس بكر با يانجي او قاب هندك فيلمين جدا فيلمين سويدال است لي جدا بو نوي چي بو همو وان شانوين كم تدر ليستن تايبتيج لمانو سدا يعني لنبي سدا تشتكي كردواري نبوناجي من هر دم سترانيكي كردي تايبتيج غوتنيكي كردي رقص كردي من مدخواست رجسور مدخواست يعني وانجي قبول دقول باشا تشتكي قالك باشا من هر دم ذكري بوجي نمنيكي قالك باشا استال جوري سويد زفستان هوا صار چون لبم لیزن شبکی و از در کتم مستران سری چی بود همه ده بود دنگت چه دنگی مواقع خوشنه نه خوش با من اشتباه خواستات بستریجی سپاس لیو که سری چی بود و از همه اوی که شنوده میده گفت طبعا هم هاتن چون جلی خواه مگوارد بانکرین گفتن کمال گوره چیه گفتن یه دو کس خازن طرق سبکن از شوم دو سنه کردیم باشور. حتما لبه طلبانه yani şagird buna hatın به ماموسای خور hatın. گو ولی هم گریان. مگو چه؟ گو هم گریان چوب متجاری تو خم دامدن نبود که امروزه کی کردال لسانه این سوئدیا را ببینن. و تایبتیجه به زمانی کردی. گلی کیف مهات کود. میشه گو بواره سوس. از همه شانهایی که تدا بلیزم
مواد از گره تمای کردی کار بینم ورجی بو تا سوزا خوب جیانی اره والله هر دم جهانی و فیلمی که دیگه فیلمی که سپیدیان داشت اوجی اوکی که خواهیه فیلمی که 19 بش بو و دوباره صحنه که ده ازو یکی ام هفته رزا فیلمش بود تلفزیونی یا بله تلویزیون سوید بو یعنی رزش فیلم پیشم بو ام هفته و فيلم صحنه خلاص بهم هواتنا خلاص بهم شون هفته که شبه از بسکلیت خورده گریم من کردی آمده بو و اوجی antrenör futbol یه ترکا بو از دیدم گو ماموستا مگو چیه گو ماموستا والله از زارو که خو او ما واس تلفزیون قاطش پنجانه بابجی میشه مگو تا چی بو گو والله متدیتی وی کوری تدا تجویدا اره وی تدا از دیشیم چوات دادن گو مو از بابجی مگو سوس دارم از شانو گرم لی والله از جاری که دیجی گابا که لیبون هبه از ناگرم و تراست بيجي مقوله حوالي كي من ابو دانيال الفريسون او رجل كي نابو دنگا سويت مرات لي فوق وكمال رولك مترايا شي ولا مقول ماذا همو رولي كي ترى شر هي از سر نكبم نكبمي وشما قول لي البيت او كي توك بيواني تي هند خورت خازن ترى شر بكن مقول بابونا وشما مقولنا مسوز ده قال لي خا بوك ام هر كاس تموت مدانه ام تموتم تيك شونه و از ناخازم ده فيلمان دجي استيك هذا نعم مقو از نا سركفتن هي سر شبا وكيد النا جبو كاري دريزة فيلم هذا الاستقبانيات دريزة فيلم هذا يعني جدي فيلمين تلفزيوني ده كاري شانو قريه جي لكيلا كاوي دمشي يعني دمشي بله ودربي بيجي من داس بكر ام جروبكي تايبتي ما تشيك دغوتن برات لابت يعني دبين جروبكي تشيروكا بجروبكي سويديرا عندك تشيروكا جاجرات بنوسن شلو يعني تشيرو از باش تينا كشتم تشيروك حكيات اري مگو تگو جروبكي بو تشيروكا جروبكي تشيروكا تايبتي ما تشيكرو بسويديرا يعني تشيروك دغوتن يعني تشيروك صحنه تشيروك يعني زمان سالن داويل السويد وتايبتي بلاد اوروبا هي ستوري تيلينج بيور قالك اوروبيه شنو مشهور بيه ومجي اجي جروبكي واندابو ما جروبكي تشكربو او كار لبر فيلم داد ماشيه وهين يجي بردوامه هر یک ج اندامه و کوميولو وقت چيروك بيجي كي چيروك دغوت همو شانو غربون همو شانو غربون يعني ما بهبرا وقت شانو ذكر وجاجارج ما بسرخه وقت چيروك دغوت لچيروك طبعا نه جي خرو نشتو دو بيجي تايبتي جي وقت بميميكو بكي وقت مونولوج من برسا انا بحثا كاري شانوغريه كرو بحثا كاري دي ليستنا ريزا فيلمين سويدي دي كروها دوينا برير يعني اف هولدان سينمايا كردي وفيلمين كردي جو تشيبون يعني تكليات في مسالير وك شانوغركي وك لاستقبانكي كرد جو دمك دريج الفي دري دجي باش داربونا تدفي عالي ده هبو تنبو تكليات هبو تنبو نا يعني اوك كبو قبك وان صارين كامل اوروبا ام چون بشانويا نورو تشلي كليك نورو دغريان او قبل المازغني بروجي كي هبو و بروجاوي لمالينا ميركوري غراكيرا وان خاص فيلم كي شبك يعني بروجا فيلم هبو و دا خاص هبو اجوي فيلم دا جيب لمخابن كي الماز شو دلوفانيا خوا حياك ام قشتم فرنسا شو او بحثا فيلم كي ذكرن قد دليوي هبو فيلم كي بكردي شي كبري قد شي بك تشورح بحثاوي فيلمي ذيك نافي فيلم تشبو ولا ناف نايبرامن يعني فيلم اللي اوكر مالينا ماركوري وغابي اوكبو بقاني اوكي بو بقاني چاندي بو يونانستان غريكلاند او يلماز قال لي قال لي حبودن قال باش ناس تكرن البروجا وان بو بكردي تشي بكرنا لغريكلاند تشي بكرنا او جنبو وكذا جي فيلم كده او كبو بوي بيوانيان تشكربو ما او جي ما غريكلاند تشكربو قالوا يعني فيلم كي سويدي ولا ما غريكلاند تشكربو او جي جيانا بيوانيان جيوانا انسان كي ولاتي خضر طيبتي يعني
Kurdistan era yani babeti Kurdistan ne bu hemu bevan yani dikir hemiz akwa. Sebebên ku heta niha te ti filmê Kurdî di cî negirtiye çi ne? Vallahi dibe ez bir suci ez dibêjim suci min e. Ku dibe belki danistanê min film çekirin Kurdan o şey. Wana ra tune luma ez badik. O an ji dibêjim hevdin ne diye. Lê ji bo welatekî mesele wek Swêdê got mesela em bêjin em behsa aliyên çapkirinê û nivîskariya Kurdî tiştên wiha bikin. Hinekî rolek wê wilo berbiçav hebû di vî alî de got eger qonaxa bijî hinekî li pêş bû. Li pêşiya dewletên Ewropî din yan jî Skandinafyayên din bû jî yani. Wekû şanogerekî yan ji dikarê çand û hunera Kurdî di ji derveyî nîvsandinê wilo. Swêdê ti rola wê hebû divê meselê de got piştgiriya we bike wekû şanogerên Kurd yan jî wekû kesên got di qada çand û hunera Kurdî de hinekî çalakin tiştekî wiha hebû. Yan jî bêtir hewildanên we take kesaneyê şexsî bûn divê. Nana evk em bêjin li aliyê derfetên Swêd bo Kurdan gelek pir bûn. Çawakte jî got yani wan salên pêşin piranîn nivîskarên Kurd li ser ziman û ser çand û ser hunerê li Swêd ew bûn. Taybetî zimanê Kurdî helçîk çû daha pir tij dewlementir bû li Swêd. Di wan bajarên metropolê cîhanê de. Demekî hevil me dixwast ez li Swêd grubekî şano yani bo Kurdan şanoyê yê Kurdî çêbikim. û hindik karê me jî bû li dawiyara me zekir ki her rêxistin dixwaze aliyê xwe de kaş bike. û hevalên ki dixwastin bejdar bibin zanî carcaran Xemdê Meryan li evkê pêştatir tiştên ki li rastiyê pêştatir zanî. û Xemd û rastiyê hev di negirt û min ji lingê xwe şiva kişand. Min dest pê kir tenê Swêdiyar me kar kir. Lê hemû karê min hunerê aliyê fîlm be yan jî aliyê şano be an jî aliyê evkê çîroka be li babata wê hemû ser Kurdistanê. Yani li evka wê de temayê wî de timotum Kurdistanê kar tînin. Yani te behsa heftê û pênca kir û jê vir de got derketî û yani mirov dikare ev negazine pirse. Yani Gazîn jî mafete ye. Ji bo karekî wiha mesele got ji bo şanogeriya Kurdî em bêjin yan jî filmên Kurdî yan wilo çima te bi xwe mesele serkêşiya tiştekî wilo nekir got ka wek kesekî got nav vê civakê de nav van der û dorê Swêdiyan de cî digire ji demek dirêj de te bi xwe mesele çima nebû xwedî inisiyatîv got vî warî de tiştekî vî rengî pêk bîne. Vallahi dibe yani ez carcar ecî wekte dinêrim dibêjim çawa min nekirê. Ya dibêje bindik mesela ya hîsî me mixab dur vekirtiye yan jî dibe belki evka me tune ye ew jî marîfetek e. Zanî hindik însan hene marîfeta xwe heye ki pir tiştan bi xwe bikin pêşta bibin. û dibêjî ew jî kêmasiyê min e. Ya ez gava hevala ra qisa dikim yan jî kese di ra qisa dikim dibêjim vallahi karên şano li ser sahne ser çava. Lê karê din na nikarim. Yani min hevil nedaye û xwe nedaye ber. Dibêje jî belkî tembelî be yani nizanim. Ji bo wekî din jî yani wek çavdêriyên te nirxandina te mesele ji şanogeriya Kurdî yan ji rewşa şanoya Kurdî re ji sînemaya Kurdî re nirxandina te dîtina te jê çawa yani çi rexneyê te dîtinê te çi ser vê meselê hene? Destpêkê rexnê min hebûn. Rexnê min ew bûn ku min ez tim gava ki hevalên şanoger yan jî derhiner nivîskara dibînim tim gazînê xwe dikir û rexnê min hebûn. Rexnê jî nebûn. Taybetî jî tikayê min hebû. Tikayê min ew bû ew e hînî jî ew e zanî. Tikayê min ew e ku dibêjin ez dibêjim em hunera Kurdî li dest Ereb û Fers û Tirk xilas bikin. û ku taybetiyên hunera Kurdî heye. Li aliyê şano da şanoyê mesela bibêjin zaroketê xwe de em hemû çûne dawatan çûrex lîstine yan jî em malan rûniştine xekrabiye lîstiye stran û stranên Kurdî rex û monologê Kurdî bi hev re diçe. Yani jiyanekî pir taybetî ye.
وەک یە ترک و عەرەبان ئەوەک نەتەنێ دەنگ ننە و نزانم هێرسی ننێ هیڤیە من ئەوە کو ئەم بکارن ڕاست ئازاد بکەن و لە ئامەدێ ژی لە باشوور ژی لە باکوور ژی لە ڕۆژاوا ژی کارێن gelek hêjane û taybetî jî wan serhildanên dawiyê destkeftiyên dawiyê li hember Daişê be yan jî li hember Bakurê Kurdistanê li hember Tirka be wan jî nefretên cuda cuda da deme yani hunerekî nûjen hatiye cî tê çêkirinê ev tiştên serbizindiye ez gelek gelekî xweş dikim mesela tu gavakî li Amedê dibînî wan şert û mercên zahmet da ev hunermend û yani şanogerekî li wê karê xwe dikin ez serê xwe ber wan tevînim bo gelek zahmet e lê hunerekî gelek hêja ye dîrokê şanogerî ye dîrokên hunera Kurdî afirandine derxistine holê ez ber wan matma dibînim û billehî serê xwe ditevînim û rast hevkê me ne şeref û namusa gelê Kurd e wek şervanê Kurdan wek gerîlayê Kurdan li serê çiyan hember dijmin ew jî gerîlayê hunerê ne û yani tiştên gelek baş dibe aliyê fîlm da gelek fîlm çêkirînên Kurdan hene niha xort din û em bibêjin enerjiyekî wan jî heye dixwazin yani xwasteyekî daha xurttir heye Yemin ew bû ez bawer dikim em yê jî ez bawer dikim zarokatiyê tesîra xwe ser însanan dibe sewîtî ez bi sewîtiyê hatim zanî ji hêla devê me best diya te zû çû rehmetê diya min zû çû rahmeta xwe û sewîtî jî gelek tesîrê xwe ez bawer dikim ser me bû bo wê jî ez min yani ew neke ew înîsyatîvekî bigirî û pêşta herî ew nizanim çima dibe ev sewîtî çima nebû faktor got tu bereva jî wê tu bixwedî însyatîv û tu ne wek sêwiyekî di mezinbûna xwe tev bigere wek kesekî yani li hember berxwedêr û xurt li hember wê sêwîtiya hanê gokarî bi wek mesela heyfilanînekê ji dîroka xwe ya kemiya ji wê qedera reş a got mesela diya te tişte dizî Erê lê ez bawer dikim min ev êş û kêmasiyekî li sewîtiyê hatiye bi taybetî jî li hunera xwe de kar haniye yani wek şanoger kar haniye bi hîsê xwe de bi evkê bi lîstika xwe de kar haniye lê dil dixwast kî tiştekî te dibêjî dil dixwast kî ew bi wî awayî bûna lê em müzekên hînê pêş me wext û zaman heye ez bawer dikim em hêvîdarin rojekî bigin wê encamê jî منê pirsa yanî mesela ana em li ser serpêhatiya te divî warî de hinekî me pirs kirin ûlo ji derveyî serpêhatiya te yî şexsiyata ke kesane me ana ji nifşê we êgo hatin vê derê li Swêdê ez bawer dikim hejmarek baş ji Kurda êgo divî warî de kar dikin heye ti hewildanên çêkirin yan jî avakirina em bêjin şanogeriyeke Kurdî got ji ber şert û mercê derve ji welatên demokratîn welatên xwedî imkan û li dikare hinekî bêtir zemîna karê hunerî û çandî mesel vê derê pir e tu hewildanên wiha çêbûn mesele ji bo şanoyek Kurdî li derve bi nasnameyeke Kurdî bê avakirin tiştekî wiha tu bû şahidê wê yan na min salên çend salan belê bira min înîsyatîvekî girt min xwest em tiştekî çê bikin lê çavek me berê nebû yani nebûna wê jî girêdayî yani me xabin li Swêd em hevekî kozmopolitîk bûne û li gavakê tiştek dibe herkes dixware destê xwe têkî yani em bibêjin tiştekî li dervî her tiştekî her dîtinekî ne bi hevrayî hevke yê de jî niha vê gava li Swêd gelek hunermendên Kurd hene li aliyê mûzîkê de li aliyê şano da li aliyê fîlm da pir serek hene pir xurt yani pêştaştinekê gelek mezin heye li nav dezgehên Swêdî gelek kar dikin bi zimanê Swêdî û dibêjî belkî me îhtiyacek we jî nedît bo ki Wala ez tiştekî gelkî zehmet nabînim hanizam ez meselê wilo biçûk dibînim wilo yanî wek şanogerên Kurd mesela tekstê Kurdî we qas li ber destê we pirin kêm zêde hinekî çend rojan çend mehan li ser projeyekî bixebitin wî tekstê Kurdî bînin wekû şano mesele li vê derê
بخەبتن شتێکی بڤڕەنگی بکن ئەس مەسلەی بچووک دەبین یا بڕاستی نه مەسەلا نه ڕەحەت ولی راست نه پشت نمی‌دونی تو راست یعنی دیتنا تر هسته که دوباره daha şıva meri bu kara bıkı. Dübeci me kat büyü ali fikir nekiriye. Emri kendine navrep şey yani ne zanım em siyaset mederin em şanogerin yani hem karker işte gidin. Evçiye dövü me perspektife hoş yanında kiriye zani. O dübe valla peşi وەک کەسێکی ناف کولتورا ئەوروپی دەگەرە کنێکی هایەتە ji pisporiyê heba dizane ئەوروپی gelekî gokarekî dikin bi pisporî dikin û ji derveyî wî karî yanî bi deh kara bi hevdûr nakin newlo. نه راست لیوی نابداری ده نه گلی که میجی بون نخواهی میبون به چوکی خود عملیات بون پروتستان پشت خود چند جاره عملیات بون چند سالان لبه اوی که بو سلامتی به نه سپاس لی اوی که رخنه تا جیه خوده جیه خوده مرید کاره بکه و مرید کاره بکشی دکاری بکرنه و دکاره بکشی یعنی مەسەلە وڵۆ لێ هاتی جارنا مەسەلا پرسا شانۆگەریا کوردی جارنا مرۆڤ li welêt got dema got şanogerê wir diaxive piçkî hinekî xweziya xwe bi imkanên Ewropa û derveyî welêt tînin xwezî ew imkan li vê derê hebana em tên Ewropa meseleb şanogerekî Kurd rite xweziya xwe bi welêt dîne got ew germayî û ew karûbarê li welêt dibe lê yani lê ne li vê derê û ne li wê derê jî wilo yanî projeyên wilo dibêje zêde zêde cedî gor ser bê xebitandin merov namî li gor dîtina te yanî heger merov çareserîkê bigere yan jî dermanekî ji vî derdî re bigere ew derman li ku yê yanî li derveyî londire نه از باور دارم یعنی دیتنیت راستیت ده هیچ زنی لیدر جیه که بوک دانستان ملی کردستان نبیه از یعنی ماین عمل کردستان باکو تایبتی هفته و پنجاه هیا روزا ایرانی سه هفته یعنی هشته و دو چوم هشته دو ماین عمل همو کردستان ماین اوه dikare herû bê newlo نه من عسکری نکریه و اوی که مشکلی من هبون نکارم نچم یعنی و ev bavardakim ev kemasiye ke ev ke yani ev Danistan kutbiye aliyede de tembelliye ki Avrupa'yı meri aliye xudar rahete و رخنين حوالين كل الولاد دكرين رخنين وين يجي خده لولاشي جان هي شر هي بشر داي و هيسين شر تموتم برهمتن پیدا دکه و احتیاج دبونه که مری گلی حورا بمشه برا او تونه یک یه دشی مخواست اوی که ببیشم یعنی تماتز هیا تماتز بجنن بله تماتزin welat binaxa cuda ye ve تماتز فرانه نزانی مرگا که به بینی سالاتای که چیه تماوی تشتکیدنه تماورش تشتکیدنه یعنی از باور دارم اول فرق هیه مرگا فرقی ببینه چما پرک نبره هر دو آلیاد باوا کی آوانا بگو هم فیدج امکانین ور به هم جی ور به دوبه چما نبه یعنی چاک مگوت اوه که از باور دارم یعنی نابجم صد وره قطبونا دانستان من لکردستانی را نبونا به از باور دارم به سر خواه مشکلیه که جبو باکری کردستانی اگر زحمت به بشه دینی کردستانی پرچه دینی کردستانی دنچویه گلو یعنی اگر چما تحول ندایت بچو ویدری یعنی با آوای کی تکیه نه ولی اوک بو یعنی دلم دخواست بچم باشور جی با روجاواجی و روجالاتی ل هیدار روجا کی بگه تقول کی کور فکری مثلا چی ولو تگران ولو نری یا از باور دارم که یعنی نزدیک 41 سال 42 سال در به ولاتی او کردستان دل من او کردستان خونا من جدای حواله که دشم باشور و ام بجن دشم کردستانی وتین گاباکو از وانگو داردکم دل من دشوت و از دویجم از بای ولات خود 41 سال در به ولاتم و گاباکو هرم ولات هرم کردستانی ببینم کردستانی لبه انسانی که مالبات آوان دا شهید هنه
انسانی که امر خود دانه بو و کردستان و آخا کردستان گاوا که فقیر بن دست بن و اوک بن جیگرم شوته یعنی دلم از اوک نکارم تحمل بکم بله و دبیجی من بلکه ونه لخوره چکریه ونه کی غلط جیبه لحظه بیدارم روزه که به زندگی نبه بلکه لمریم دخواد کنی کردستانه یعنی آنا گمروف پرسکریه کیان جی پروبلم شانویا کردی ولو دست نشان بکه بیج 1 2 3 4 اون لگور چاودریات لگور دیتنات چی یعنی جبو شانوگریه که کردی باش به هول چته خستن چند خاله کن بجید کار بولو دست نشان چته گرنگ از باور دکم بو یعنی شانوگریه کردی هم دویجن و تواوی کردی دوی دزگاهی که بکاره بپارزه فینانسه بکه بیسته و آلیده داجی هم ببیجن انسان هنرمندن نویسکار که بکارم برهمه بگینن هنرمند دبستان شانو هبن که شانوگرم او بکن بافرینن و لدربه همو تشتن که لعالی شانو و فیلم هی هم ببیجن سنوگرافی ماکیاج نظام همو تشتن که هنه که هر جیه که بشه که خواهد دبستانی که خواه هبه و دانستان وان ببیشن اروپایی را عرب و ترک و فارس بهتر دا پرانی اروپایی را هبه ببیشن شانویی که مدرن بگینه ولاتی خواه به وان تماین کردستانی و بکاره به اکونومیی که بنگهین فیلم و شانوی کردی بگینه اروپایی چون بویستیه که مگلک مزن هیه ام 5-6 میلیون کردن مخابن اوروپا من ناس ناکه مخوان ناس کرن ندایه ویداجی تابع سوجه همه جی هیه لی از باور دکم گریدایی وان دزگاهانه گابا که دزگاهی مهبن دلی مدخواست مری اویتی که دگو باشور کردستان دفرت هنه پره هیه دولمندیه که مزن هیه که وانا چه بونا لی مخابن لم هویه خوشی نبرن ببیجم ایرو نبه بلکه صبح روزه کدن دما ما بر داویه دچ هم وقت پرسا داویه از پرسا کارو بارتی هنریه گونهات به مجوله دکم توان روزا و دما داویه بچه مجوله از رقابه بکم هندک چند چیروک منوسی نه چیروک تایباتی چیروک بابت آوان لسر هومانیزم و مافی مروانه و چارەسەریە ناکۆکیە ئەو یەکە لە گاوا کاتم هەوا ڕژمە گوت لەسەر مۆنۆلۆگێکی کار دەکەم تایبەتێکی ڤ ناکۆکیە ناوڕێخستنی کوردان gelek مدهیشینە ڕۆژێکی هادا کە هەموو وڵاتên cîhanê dixwazin bila Kurd destê bidin hev hember dagirkerên Kurdistanê parçe bûne xelk dixwaze cîhan dixwaze lê em hevdûrin ev birleşîne çünkü îro firsandekê hot dest nakeve aliyê de jî tikayekî min heye tikayekî min li gudarê me heye tikayekî min hemû întelektuelên Kurda heye çi partî rêxistin bila bibe dibe em tu carî wek Kurd gundî întelektuel nizam çi dibe bila bibe em mihörên qirêj yê terorîzmê sergelê xwe qebûl nekin ve em hewl bidin avukat dibin yurîst dibin nizamkî dibe em hewl bidin ku vê mihörê qirêjê sergelê xwe rabikin ku em azad bibin ew gav hemû cîhan dikare me re destpiratiyê bike piştgirî bike heya ku mihörê qirêjiyê ser Kurdekî be ew qirêjiyekî ser 6 milyon Kurd e em ê vê gotina te jî bername xwe dawî bikin gelek spas ji bo hatina te ya bernamê gelek spas bo te û serkeftin spas dikim spas bo jî temaşevanên hêja heta bernameyeke din hûn min xêr û xweşiyê de bi xatirê we